yangenkulu nduzakhale haweni msoze khanyameni kofihla nonyoko wemama ungichacha ngihlokoloza awuba ngihlokoloza mama konakele yangenkulu no mfowethu inyembezi zabantu inyembezi zabantu kodwa bakhala befuna into kumina umuntu ayifuna into azakhali athi inkosi yami anginayo imali phela before khona into angayiveza before endala ngithi indoda ebuka bakhipha 400 babe bayikhiphe yabuye saphetho special so ke manje yazi sibuya sithini ke special ngomhla ka 4 days ngomhla ka 7 4 days umhla ka3 namhlanje yeah yezwa mhla ka 3 umhla ka3 namhlanje okusho ukhuluma ngo4 days ukhuluma ngesiyakolihlanu olisihlanu umhla ka7 manje na uma ngendoda ebovu inzukazi kele yangenkulu inzukazi kele manje isa special ispecial plus 500 indoda ebovu ihamba nohlanga ispecial thunya intuli manje kabi ushunquthuli manje abantu manje icoshwa phansi icoshwa phansi manje izohamba igcine ngolesihlanu ngiyayivala le ngolesihlanu umhla ka7 uAugust ngiyayidelete le video uyezwa kodwa kwamanje na indoda ebovu 500 special 500 umtitilizo lowo ngizovala ngomhlanu abantu futhi kahle manje na uthi abantu babayibuthe phansi no bathatha mala lo into ejule kangaka neseyibatshazwa abantu kangaka mfowethu 100 phakathi uma nje baqoba 100 bafake phakathi ngoba engiwakhile manje nangiwakhile awu9 engizakhe namhlanje ezizoqotshelwa imali uyasho wena ukuthi osewuzenzile phezu kwale ngake kade ngeke ziphume emini bantu befika abafana kumanje abafana bakhathele ngiyabadabukela laba bafika singeke special phela angithitheki la uyabona namhlanje abafana kade bethatha ngemali yakho 1000 yamba lohlanga iveli busy kuyiyona leya ibhizi vele kusasa nje na mhla ka4 ngolesibili ya akhala amafoni asikhala incingo uzo-eda malini ke yena phezulu kwalo 500 yopost 140 ngoba manje nje usujwayele sesijwayele usujwayele price endala uyazibona njani cha sikhulume ngespecial uthi la kulo 500 umuntu uzothi eposa ngaphezulu izofaka phezulu 140 ngaphezulu ngoba wabona sisebenza ngoba umnyama nje ingoba umuntu bebhizi kakhulu emini bekunzima kakhulu kehle bekuphela kulungile abasibambe enambeni lapho inamba ithini ukuthi ungivideo call ngoba iqola elibuka lento engiyikhulumayo liyasizakala nalo linibambe kakhulu inkunzi libambe ipeshela engekho ipeshela engekho video call mina kule number ethi 065 063 16 54 siphinde 065 063 16 54 ikhona enye otholakala kuyona babe wayikhapha kakhulu video call mawuthi uya order munga order ungangivideo call vela kubaluleke ukuthi ungibuke ungafuni lutho kumina la yenye number 062 00 7 00 80 yeah asiphinde khona abantu bathatha kancane wadosilolena yeah 062 00 7 00 80 80 lapha ku YouTube yatholakala ikhona DR Makhandla yabo bavuthayo DR Makhandla yabo avuthayo esepage lapha ka Facebook lafika libhubhe khona futhi kakhulu DR Makhandla yabo bavuthayo bese kuzoba ku YouTube khona TikTok ya YouTube ngikhona kuzihamba kanjani TikTok uthola khona ngikhona TikTok DR Makhandla yabo livutha kuphela livutha lokumnyama khona mina ngilapha kuleli ka DR incwadi zikadokotela kumuntu othi phela zifuna umbomba kadokotela incwadi kadokotela noma kuyaxogela umuntu ofuna incwadi kadokotela nje othi yena udinga usizo likadokotela ufuna incwadi azohamba uyiveze emsebenzini incwadi khona ukuthi bengigula ngempela lapho ushawo ngesichitho lapha nabantu abanombona kangaka ucabanga ukuthi bazokuzuza kaye bakuzuza khona mina kodwa igama linye ukuthi indoda ebovu le batshazwa kakhulu manje icoshwa phansi abantu abayiphuthuma kule number lezi engasenhle yamba nohlanga isicelo somhlolo sivula kanti la ithume nje isiphakathi ukhuluma hayi sibonke ba